Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imbere udende bakiriza amakuru atosoje abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi ibigabanyagihugu turi ku mugoroba o kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 21 kwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiri kugenda biba kugeza ubu bimaze kuvuga ko ari intambwe ikomeye FDN bimaze gutera mu buryo budasanzwe ni igikorwa cya gisirikare cy'ikoranabuhanga gikozwe twakita ko ari intervention des communications mu bice bigenzurwa n'izasarambwe birimo yitwa Kabindura, Bugarama, Burara, Karundu na Minembwe ndetse no mu bindi bice byegereye gisagara cya Uvira. Ku murongo wa telefoni mu rwego rwo gusobanukirwa ndetse no kugira ngo tumenye byinshi turi kumwe n'umutamuherereye muri ivyo bice ugiye kudusigurira ingene ibi bica bigenda. Mutama wiriwe neza? Mwiriwe neza bwana mumenyesha makuru. Twiriwe neza rero Mutama, tugiye kurabira hamwe ibijyanye n'ibumbwe bya intervention des communications aho tugiye ko ari gukorwa ibidasanzwe hifashishijwe radio scanner militaire, centre d'écouteurs, analyse de fréquence. Turibuze kandi kureba iri kubera Uvira, Kavimvira, Karundu. Turarebera hamwe iri kubera Kabindura na Kavimvira, Uvira Nord aho bizifashe gute? Utuvugana bikomeje kugenda bigaragara neza yuko umutwe wa 23 ngo watangiye kureba uburyo cyo bwose wakwinjira muri uyu mujyi wa Uvira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko FDNB neza ngo yatakora ikijyanye no kumviriza amaradiyo yabo. Amakuru aravuga yuko ubu tuvugana ngo ubwisanzure mu bijyanye na communication ku mutwe wa 23 utameze neza. Turaza kubabwira neza, turaza kandi kubabwira surveillance aliene ibiri kuba bijyanye no kugenzura ikirere cya Minembwe kuri uyu mugoroba hagaragaye indege bwoko ki? Indege n'ubundi ya Skatre zikomeje kugenda zigaragara, ni drone zijya zinarasa, ariko nanone zikaba harimo n'iz'ubutasi zigaragaye mu kirere n'ubundi cyo mu misozi miremire y'Umurenge. Bigaragara neza yuko rwose umutwe wa 23 uri gutatwa byo ku rwego rwo hejuru, ndavuga gutatwa na FARDC n'abambari bayo barimo cyane cyane ingabo z'u Burundi n'abacancuro. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera Shanje n'ahitwa Kigongo aho bitangazwa kuri bari gutegurirwa ibidasanzwe. Turabwira neutralisation des réseaux ennemis, turebera hamwe sécurisation du front nord, turebe ibijyanye n'ibikugenda bigaragara kuri API aussi FARDC. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na cryptage cyangwa se decryptage iri kugenda yibonekeza. Turabwira ibikorera kuri centre de commandement avance, turebera hamwe ibijyanye na opération de barrage, turabwira surveillance électronique, turebera hamwe guerre des transmissions, turebe uko bihagaze. Turibuze kandi kubabwira ibiri kugenda byibonekeza bijyanye n'ikoranabuhanga mu gisirikare. Turaza kandi kubabwira raporo militaire imaze kujyanwa muri GD bijyanye n'amakuru akomeje kugenda yandikwa y'ibiri kugenda biba. Mutamurasi kutubwira ko mu bice bya Mwenga bizifashe gute na za Walungu? Mu bice bya Mwenga na Walungu akomeje kugenda hagaragara icyitwa udutero shumakarabutaka ndetse imirwano ikomeye cyane igenda iberamo. Mu by'ukuri navuga ibitendo bibi cyane hagati ya FARDC ndetse na M23, ariko FARDC cyane igakomeza gusunikira kuri front line ku mirongo ya mbere y'urugamba abawazarendo ku rwego rwo hejuru. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na théâtre des opérations ahantu ndetse n'igihe, turebera hamwe amayeri n'ibikoresho mwaye et technique utilisé. Turaza kandi kureba ibizabonetse les résultats de l'opération. Turaza kandi kujya mu basusanguzi tubabwire analyse tactique et stratégique. Turaza kandi no kurabira hamwe ibiri kugenda biboneka. Tugiye kandi kuba tujya no mu makuru arabana n'ububanyi n'amakungu biri gutanga
Francois Kisekedi Chilombo mu ruzinduko yarutsemo i Pretoria muri Afrika y'Epfo yaba yarahuye na Joseph Kabila Kabange bakaganira ku ngingo zikomeye zirebana n'ibiri kubera muri iki gihugu. Turaza kandi no kwinjira ku bijyanye nuko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kwita AFC ibyihebe igaragaza iki giye gukora. Turaza kurebera hamwe imyiteguro ikomeye y'isi ikorwa ndetse nuko ibintu bihagaze kugeza ubu, aho benshi mu bakurikiranira hafi biba bavuga ko kuri imyiteguro ikomeye igeze ku munota wa nyuma kugira ngo imirwano yongere ibe ndetse batesha agaciro Burundi biganiro bimaze iminsi ibiri Doha, nyuma yuko noneho batangiye kwita uyu mutwe ko ari ibyihebe bitandukanye n'ibyari bimaze iminsi bigaragara. Ni mu gihe kandi bari gusaba abasirikare bavuga ko baba barinjijwe mu ntare za Sarambwe ku nguvu ko bagomba kurasa uyu mutwe. Biraza kugenda gute? Ni igiki tugomba kwitega? Ibi byose rero twamaze kubona icyo abasasanguzi batangaza kuri izi ngingo. Nimuze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi. Mutama tuyaherehe? Reka amakuru tuyatangirire cyane cyane muri iyi Uvira. Ntabwo nari narangije kuguhereza ubutumwa mu misozi ikikije Uvira ndetse no mu misozi ya Murenge, nubwira uburyo ki abarundi batangiye gukora ikintu cyitwa ubutasi karabutaka ndetse ibijyanye na communication y'umutwe wa 23 ndetse na twirwanaho bikaba byatangiye kuba interrupted ku rwego rwo hejuru. Abanza ukababwira noneho nkababwira ibimaze kugerwaho aha ngaha ibijyanye nyine n'izi radio communication zatangiye mu by'ukuri gukomwa mu nkokora. Ubwo ni communication ya 23 yinjiwe mu buryo bugaragara. Nibyo n'ikoranabuhanga ryamaze kwinjirirwa, aho amakuru amaze kwemezwa n'inzego zibifitiye ububasha. Aravuga ko kuri uyu mugoroba ku igenekerezo rya 21 ukwezi kw'icenda 2025 amakuru ari aragaragaza uburyo bushya bushingiye ku ikoranabuhanga ryo kumviriza écoute électronique ibyombo bya gisirikare by'umutwe wa 23 mu misozi herereye hafi ya Uvira ndetse no mu bice by'agace ka Minembwe nkuko bigaragara muri ibi bice bivugwa. FDN bikaba yashyizeho uburyo bwa gisirikare buzwi nka interruption des communications hifashishijwe ibyuma bikomeye by'ubutasi byubatswe mu misozi miremire hitwa Kabindura, Bugarama, Burara n'ahitwa Kalundu ndetse no mu duce twegereye Minembwe. Abashinzwe iperereza baravuga ko FDNB iri kwifashisha ibikoresho byitwa radio scanner militaire, ibikoresho bifata imirongo ya radio y'abanzi bigafasha kumenya ibyo bagyaga hagati yabo. Hari kandi le centre d'écoute yubatswe ikigo cyo kumviraho. Ibi ni ibintu rero byateguwe nk'ibiro hari gukusanyirizwa amajwi n'ibiganiro bivuye ku mirongo y'ibyombo. Hari kandi igice cya analyse de fréquence, iri ni isesengura ry'imirongo ya radio aho bari gusuzuma uburyo M23 ikoresha mu mirongo itandukanye kugira ngo hirinde ko bizaza kuba byahita bimenyekana. Ibiro bikoresho bikaba byatangiye gukora mu buryo bugaragara kuri uyu wa Mungu, kandi abasasanguzi bemeza ko ari intambwe ikomakomeye ku gisirikare cya coalition ya FARDC kuko biri gutuma umutekano ucungwa neza mu gisagara cya Uvira, Kavimvira ndetse na Karundu nkuko bigaragara ku ikarita. Ibi biri mu rwego rw'iperereza. Biravugwa kandi biremezwa ahitwa Kabindura na Kavimvira aho twakita ko ari Uvira Nord. Aha niho FDN yashyize antenne directionnelle cyangwa se antenne zifata radio ziva mu birometero byinshi. Ni mu gihe kandi mu bice byegereye Minembwe ari kwifashishwa uburyo bwa surveillance aliene, ubutasi bwo mu kirere butumye kuri uyu mugoroba bagaragara drone ziri kuzenguruka murene uzigenzurwa na 23. Biravugwa kandi bimaze kutugeraho ko muri Shanje nahitwa Kigogo ni ibice biri gufatwa nk'inzira y'itumanaho ryose hagati ya M23 iri mu bice bya Fizi ndetse n'Amasisi. FDNB ikomeje kugaragaza ko iki gikorwa gikoze mu rwego rwa neutralisation des réseaux ennemis, kudindiza imiyoboro y'abanzi kumenya ibikorwa byabo biri guturuka. Hari kandi kijyanye na sécurisation du front sud, kurinda ubusugire bw'urugamba rwo mu majyepfo ndetse no kuburizamo uburyo 23 yakambuka umupaka w'u Burundi. API
DRC FARDC gutanga amakuru ku ngabo za Congo kugira ngo zigire uburyo bwiza bwo gutegura ibitero, kandi biravugwa biremezwa ko hari ubuhanga buri gukoreshwa burimo crebotage, guhisha no gusobanura ubutumwa buba bukoreshejwe mu buryo bwo kwihisha. Hari kandi bikomeje kugenda bikorwa mu buryo budasanzwe. Amakuru yemeza ko kwigenekerezo rya 2021 kwezi kw'icyenda FDNB yatangiye kumenya neza uko M23 yivugira mu byombo byayo, aho bijyanye n'uko bategura ingendo ndetse n'uko bapanga ibintu. Ibi bikaba byatumye inzego za gisirikare za FARDC n'iz'u Burundi zigira amahirwe yo gutegura neza uburyo bwo kurinda ibice bitandukanye byamaze kubanywa ko bari kubipangiramo urugamba. Kiriho ni igikorwa cy'iperereza no kumviriza ibyombo by'M23 mu misozi ya Uvira na Minembwe, kikaba cyerekana ko FDNB iri mu rugamba rwo kurinda igihugu cy'u Burundi ndetse no gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhashya ibikorwa bya AFC. Bivuze ko urugamba rutangiye kujya mu ikoranabuhanga cyangwa se ubuyinga bwa none bushobora kuza guhindura byinshi, kuko ro bigaragara na makuru akomeje kugenda noherezwa, aho rero raporo imaze gutangwa igaragaza ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, ndetse isaha iyo ari yose urugamba rushobora kuza kurwana hifashishijwe n'irindi koranabuhanga rirenze iri gukoreshwa kugeza magingo aya. Mutama, wakomeza nandi ukatubwira ibindi birenze kuri ibi? ni ukuvuga ngo ibindi birenze kuri ibi ngibi ku bijyanye na integration cyangwa se ikijyanye no gukoma mu nkokora cyane cyane umutwe wa M23 communication yabo. Yego, byavuga ko neza ndani mu mujyi ari hatangiye gukorwa mapping, ndetse umutwe wa M23 ngo ukaba wari warangije gukora ibisa na GPS bijyanye n'ubundi no gukontorora umujyi, nabo amakuru yose ngo bari bakeneye bagomba kuyabona, ariko nyine mu ikoranabuhanga ngo ririmo riraturuka mu gihugu cy'u Burundi, ariko cyane cyane bikaba ngo birimo bigirwamo uruhare n'abacancuro. Ubu ndakumenyesha yuko byatangiye kumenyekana, ndetse ibice bimwe na bimwe byegereye amahoteli hakaba harimo hagenda hakorwa ibijyanye no gusaka utwo dukoresho tumwe na tumwe rero twari turi mu mujyi rwagati tukaba twatangiye kuvumburwa. Gusa biranavugwa ko iyi M23 ngo ifite irindi koranabuhanga ku buryo ngo biri bubagore cyane. Ubwo urumva abantu bakomeze rero hafi, turakomeza kugenda tubakurikiranira tubabwira uko bimeze. Ahubwo rero mu bindi bice ubwo wanyemerera tugata tujya mu bindi bice bya Kivu y'Amajyepfo n'ubundi. yego, bidasubirwaho kugeza kuri uyu mugoroba ka gace kari kafashwe na M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu tuvugana aya masaha ya magingo, ubu tuvugana bombe zirimo ziravuga muri teritwari ya Walungu. yego, ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yari yazindutse kuri iki cyumweru mu gitondo cyo kuri uyu wa 21 kwezi kwa 9 2025. yego Mutama. Imirwano yahuzaga n'ubundi Wazalendo M23, ariko nyine kuri Wazalendo ubwo birumvikana harimo n'ingabo z'u Burundi na FARDC ariko ari bake. Yego, imirwano iza kurangira mu masaha y'isaa 4. M23 yarangije gufata aka gace, ariko ubu tuvugana ndakumenyesha yuko aka gace kanzibira n'ubundi kongeye kumvikana bombe magingo yanga rwose muri uyu mugoroba wa joro. Ubu tuvugana imirwano ikaba irakomeje, ndetse kandi biragaragara ko ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC bo baje barakaye bikomeye cyane, ngo baje gutanga umusanzu kuri Wazalendo na FDLR. Bishoboka ko rero mu by'ukuri iyi nzibira ishobora kuba yaza kongera kwisubizwa cyangwa se kujya mu maboko y'abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi. Ibintu ariko nanone ubona ko biteye impungenge, kuko nk'aka gace ni agace mu by'ukuri karimo mu birometero bikaba nk'icumi uvuye muri centre yitwa Kaniyora. Iyo n'ubundi na M23 na MRDP twirwaneho baboje mu kwezi gushize. Ubwo rero birakomeye cyane, kuko urumva M23 ifite imbaraga hafi ahangaha, gusa gufata nzibira mu by'ukuri byari byaje byongera ku bindi bice byinshi cyane mu mutwe nyine wafashe mu minsi ishize, birimo centre ya Kaziba, birimo ahitwa Kaniyora nk'uko nandimo bibabwira mu kanya kashize, ahitwa Blah,
ahitwa Ruwinja ndetse n'ibindi bice. Ibice ariko mu by'ukuri byakomeje kugenda birya mu mutwe igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC. Mutamare ibyo ni ibiri kwa mu gihe kugeza ubu nakubwira ko context general iragaragaza ko FARDC ishoje imyiteguro ikomeye yo kongera kubyutsa intambara. Ibyari biri mu nzira z'abadiplomate byongeye gusubira mu buryo budasanzwe, aho kuri ubu itangazo ryasohotse riri kwita M23 umutwe w'ibyihebe. Natangira nkubwira ko ku igenekerezo rya 20 ukwezi kw'icyenda 2025 ingabo za leta y'intwaro rusange ya Kongo zasohoye itangazo rikomeye ryongeye kwita umutwe wa M23 ibyihebe cyangwa se teroriste. Ni imvugo yari imaze igihe idakoreshwa kubera ibiganiro by'amahoro byaberaga i Doha muri Qatar. Iki ni icyemezo cyafashwe nyuma y'ibitero byinshi AFC yagabye mu duce twa Masisi, Walikale ndetse na Karehe, byafashwe nk'ubushotoranyi ku ruhande rwa FARDC nk'uko babisigura muri iri tangazo basohoye. Nyuma y'ayo makimbirane AFC yongereye imbaraga zayo mu buryo bukurikira: hari renforcement des troupes, kongera ingufu z'ingabo, aho bohereje unité spéciale z'abakomando muri Masisi no mu bice bya Sud Kivu kugira ngo basanze nge abandi basirikare bari muri bice babahe umusada. Kugeza ubu kandi hari diploma strategique gushyira ingabo ahantu hateguwe. FARDC yashyizeho bivokage, ibigo by'agateganyo bya gisirikare ku misozi ihanamye yahitwa Cankiro, Nkambi ndetse kugira ngo bakore ibizwi nka point d'appui, ahantu ho guhagarara mu mirwano. Ni mu gihe kandi kuri ubu bigaragara ko hari gukorwa logistique militaire mu buryo budasanzwe. Habayo retervement, kongera ibikoresho by'umwihariko munition, ration alimentaire, carburant ndetse n'ibikoresho bya communication. Hari kandi armante et technologie, aho bitangazwa hari intwaro ziri kugenda zizwanwa. Amakuru tumaze kwakira aragaragaza kandi aravuga ko FARDC yakoresheje uburyo bushya bwo gukurikirana ibikorwa bya M23 hakoreshejwe drone ndetse na reconnaissance. Bya drone byuraza kubitubwiraho neza, aho bivugwa ko rero hari kuzanwa terariru imbunda zirasa kure zashyizwe mu bice by'ahitwa Banyungu, Katare, ahitwa Chamambombo, aho bigomba kwifashishwa ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ingabo rero za Marine cyangwa se Marine Nationale zatangiye patrouille focale kurinda amazi mu kiyaga cya Tanganyika, aho bitangazwa ko bakajije umutekano bitandukanye n'ibyari bisanzwe. Biravuga ko kandi FARDC yahuje ibikorwa bya force terrestre ndetse na force aérienne ndetse na garde républicaine kugira ngo habeho synergie opérationnelle, ubufatanye bw'ibikorwa bya gisirikare. Habaye kandi cellule de coordination i Bukavu, hashyizwe ibijyanye no kugira ngo bakurikirane ibijyanye n'ibibera mu misozi miremire. Hari kandi bijyanye na sécurisation mu bice bya Masisi ndetse na Walikale na Karehe. Nuko bikomeje kugenda bigaragara ko bari kwitegura ibiri kugenda biba. Ubuyobozi bukuru bwa gisirikare ho komando ya FARDC bwo buratangaza ko ingabo za Kongo zitazongera kwihanganira ibyo bitero. AFC yemeje nk'umutwe w'iterabwoba organisation terroriste, bityo imirwano igomba gukomeza mu rwego rwo hejuru. FARDC kabisaba abaturage b'uturere twose gutangira amakuru kugiye ajyanye na renseignement humane kugira ngo imirwano ibashe kuba yakitegurwa. Nk'uko rero bigaragara, kwita AFC umutwe w'ibyihebe si amagambo gusa, ahubwo bizabaye déclaré opérationnel, ikimenyetso gitangiza ibikorwa bya gisirikare. FARDC biri mu myiteguro ikomeye, harimo kongera abasirikare, ibikoresho ndetse n'ibindi twababwiye. Ibi rero bikaba biri kujya mu cyo twakita ko bari gutegura contre offensive. Mutama rero ngayo nguko wakomeza nawe utubwira n'ibindi biri kugenda vyibonekeza. Yego, ni mu gihe rero ubu ngubu bikomeje kugenda bihindura isura mu bihe bitandukanye. Bwana mumenyesha amakuru, yego, ukurikije birimo biragenda bigaragara cyane muri teritwari ya Walikale. Biragaragara neza yuko hari imyiteguro ikomeye cyane y'intambara ku mpande zombi. Tumaze iminsi tubabwira ko M23 irimo irasatira umujyi wa Pinga, yaba ari uguca muri biriya bice bya teritwari ya Masisi winjiriye za Nyabyondo, ndetse biragaragara neza yuko hakomeje kugenda hagaragara imyiteguro
ariko kandi noneho igisirikare cya leta ya Congo FARDC nacyo kirimo kiragaragaza ko neza cyangwa bikunda batagomba ibi kubyihanganira, kuko ubu ngubu biragaragara neza yuko hari imyiteguro ikomeye cyane indege zatangiye kuza gukora n'ubundi butasi bahangaje kumwumvishije ko zanatangiye no gutera ibibombe n'ubundi muri Masisi ndetse na Walikale mu bihe bitandukanye. Yego, ubu rero n'ubundi amakuru dufite ni uko usibye muri Kivu no muri Kivu y'Amajyaruguru ubu tuvugana harimo harazenguruka za drone mu bihe bitandukanye ahitwa za Bibwe. Hongeye n'ubundi kugaragara drone ziri mu butasi mu gace ka Embe ndetse no muri biriya bice byo mu misozi byegereye Nyabyondo, naho hose harimo haragenda hagaragara drone. Ni kimwe rero na Mwenga, Warungu ndetse na hano rwose muri Minembwe. N'ubundi mubare muri iyi sosiyete ya Wazalendo n'abayobozi babo, ibi byabereye mbere na mbere mu kigo cya Mwenga cyangwa se mu bice bya Mwenga, kandi mukuru wa teritwari ya Mwenga, ubwo ni umujyi nyine, ni umujyi nawo bakunda kuwita umurwa nubwo atari umujyi navuga ushamaje muri Kivu y'Amajyepfo. Nuko rero abantu 8 bapfuye abandi 5 bagakomereka. Uyu mubare ni umubare mu by'ukuri w'agateganyo, nicyo kintu nakubwira mbere na mbere. Yego, kubera yuko bamwe haramenywa uko bimeze. Ibi mbaze yibutsa abantu mbabwire yuko ari imirwano yabaye ku munsi w'ejo tariki ya 18 Nzeri 2025, abo muri Wazalendo barwana. Ubwo ari imirwano hagati y'Abazalendo imirwi ibiri, n'uwo kwa Generali Marayika ndetse n'umurwi wo kwa Generali Nyakiriba. Ubwo rero abagize itsinda rya Marayika byari bimeze nabi cyane, bakutanye kwa Marayika nuko cyane abagenzi babo kurangira mu by'ukuri muri uyu muhanda w'Imbere hapfuye abantu. Muri abo bantu bapfuye harimo abasivile ariko n'Abazalendo, kubera yuko n'abasivile bagizweho ingaruka n'iyi mirwano ikomeye cyane. Ubwo nagira ngo iyo ngiyo nyibabwire ko ari mu by'ukuri update ingezeho mu kanya bigendanye n'amakuru twari twaragejejeho ku munsi w'ejo ndetse no mu gitondo cy'umunsi twari twarabwira. Yego, twari Amasisi rero ibintu biracyakomeye bwana umenyesha amakuru. Yego, ibintu birakomeye. Tumaze no kwakira raporo ikomeye igaragaza ibyago bikomeye by'abagira ibyago muri izi ndwano zazindutse ziba mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa 5 w'indwi. Yego, mbere yo kubabwira wenda kugira ngo duhe iyo raporo, reka mbabwire ko ubu tuvugana mu kanya suko 25 iteye igisasu muri Bibwe. Ni ukuvuga ngo zari zisa naho zari zahavuye cyangwa se zari zagabanyije gutera ibisasu, ariko ndakumenyesha ko mu kanya rwose hadaciyeho iminota 30 ngo wenda mbibwira abantu ko igihe twari turi gutegurira inkuru neza igisasu kiguye mu gice cya Bibwe, ndetse biranavugwa yuko muri iyo minota hari nanone Flash Katare yarimo igerageza gukora igitero cyangwa gutera igisasu mu bice bya Nyege no mu gace ka Embe, ariko ngo gatatu ikaba yagize gutya igashyira abasore b'inkorokoro rwose bemere, nuko bikaba ngo byayaye gusubiza inyuma aya madorone. Gusa n'ibintu badafite mu by'ukuri imbaraga gutekereza yuko biragaragara ko FARDC ndetse n'abambari babo bose bahagurutse bahagaze kandi bavuga yuko mu 23 bitagomba gutera imbere cyane cyane ngo kugana mu bice byo muri teritwari
teritwari ya Warikare ngo ntibigomba kubaho byanga bigira gutyo byanga bikunda. Ubwo rero bimeze nabi cyane mu midugudu y'ahitwa Kasopo, muri Oso, Banyungu naho bimeze nabi cyane, bigaragara neza yuko M23 ndetse na FARDC bashobora kuza mu by'ukuri kujya mu mirwano iteye ubwoba tutigeze turumva habe na gatoya. Nibyo nibiri kwa mugihe kandi urugamba rukomeje cyane, abitero bya FARDC n'abambari bayo bikaze bimaze guhitana ubuzima bw'abasivili muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amakuru atugeraho bigaragaje. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta n'intwaro rusange ya Kongo rukaba rwazindutse rugaba ibitero bikomeye bakoresheje indege z'intambara, rukaba rutitaye ku basivili nk'uko rero biri kugenda bitangazwa. Amakuru agaragaza ko imirwano yazindutse mu gitondo cyo kuri wa gatanu ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icyenda 2025, aho ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa babo barimo abazarendo na FDLR bateye mu gace kitwa Kasopo gaherereye muri segiteri Oso muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru arikomeza avuga ko uruhande rwa leta rwatangiye imirwano mu rwego rwo kugira ngo rusubize ibice AFC M23 yarwambuye birimo muri kariya gace, bikaza rero kuba byavamo imirwano iteye ubwoba. Abaturage batuye muri utwo duce bavuze ko haramutse humvikana urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje, ibyanatumye bamwe muri abo bava mu byabo barahunga, abandi bakaba rero bakomeje kugenda batatana mu mashyamba. Ni imirwano kandi yavuzwe igira ikitangazwa n'umuvugizi wa AFC ku rwego rwa politike bwana Lawrence Kanyuka, wavuze ko uruhande bahanganye rwabyutse rubarasisha indege z'intambara zirimo izo mu bwoko bwa Sukhoi 25 drone za CH4 imbere y'uko iri huriro ry'ingabo za Kongo zigaba ibitero. AFC yari yamenye Ivan ingabo zayo mu birindiro bya Kicanga Karemba zerekeza mu bindi bice nk'itwa Minjenje, Bibwe, Marembo ndetse na Mpeti. Kanyuka avuga ko ibi bitero byahitanye ubuzima bw'abasivili b'inzirakarengane ndetse kandi ko biri gutuma abandi benshi bava mu byabo bagahungira mu bice bitekanye. Ibyo bitero bya leta ya Kongo bikaba bikozwe mu gihe mu ntangiriro z'indwi bagabye ibindi bitero binyuranye mu bice birimo ahitwa Katobi, ahitwa Ruwara muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko uyu mutwe wa AFC wabisubije inyuma unakomeza kugenzura ibindi bice nk'uko amakuru yadushyikiraga icyo gihe yabisiguraga. Mutama urumva ko urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera. Ahandi byifashe gute? Ahandi muri Uvira, yego, bigaragara ko wenda mu by'ukuri urusaku rw'imbunda muri Uvira rwagati mu mujyi ntabwo rukiri rwinshi cyane, yego, ariko nanone wareba uburyo ki ingabo z'u Burundi zirimo ziradeployingamo muri uyu mujyi rwagati, bikagaragaza neza ko hari imyiteguro ikomeye. Wabishanitse nanone n'ibirimo birabera muri teritwari zikikije uyu mujyi wa Uvira, cyane mu misozi ya Fizi, Mwenga ndetse na Warungu. Biragaragara neza yuko rwose ibyo harimo harategurwa ibidasanzwe, ariko ubu tuvugana umuntu yavuga yuko harimo ka kavuyo gasanzwe k'abazalendo, ubusauzi, bimwe nyine bisanzwe. Umuntu yavuga yuko aho bihuriye na preparation ziba zakozwe n'abahanga mu gisirikare. Ubwo rero nabyo turakomeza kuza kubakurikirira, tureba mu by'ukuri icyaba kijya mbere kirushijeho. Ariko ubu tuvugana ni muri strategique, ni control yiganjemo ikijyanye na mapping yo gucungana ku jisho, niko navuga. Impande zombi zirebana, ariko ntabwo barimo baratusha basatira cyangwa se binjira mu mujyi rwagati ngo habe haberamo imirwano. Birumvikana yuko imirwano ishobora kuba igiye gukomera Kivu y'Amajyaruguru, ibintu bishobora kuba biri buze rero no guteka nanone twumva n'ibindi bice mu by'ukuri tugenda twumvamo intambara, kubera ko nk'amakuru turi kugenda twakira aravuga yuko M23 yatangiye kuvuka bikomeye, nubwo nabo basanga nabo batoroshye.
zatsamutse zikoreye ku ntugu no ku mitwe yazo ibikoresho byinshi bya gisirikare birimo amasasu n'imbunda zirasa amabombe. Aya masoko anagaragaza neza ko zahaye inzira ya Mugunga, Mutambara no kwa Murima, ariko naho zita zizamuka zinjira mu marembo ya Minembwe nk'ayitwa Mukoko nk'uko amakuru adushyikira bisigura. Nk'uko rero amakuru akomeza kugenda bigaragaza, baravuga ko abasirikare bakaba 200 bo muri izi ngabo z'u Burundi nibo berekeje muri ibice kugaba ibitero, kuko baturutse mu Bibogobogo bahuye n'abandi baturutse mu tundi duce dutandukanye to muri teritwari ya Fizi. Bikavuga ko bose bahuriye mu gice hafi hitwa Mutambara mbere yuko bakomeza. Mu ndwi iheze nibwo aba basirikare bagaragaye bacukura indake mu duce baherereyemo two mu Bibogobogo, Mwirango n'ahitwa Ugewefu no mu hitwa Buvumu. Amakuru aravuga ko bacukuye imyobo myinshi, bikaba rero ari mu rwego rwo kwitegura urugamba. Byanavuzwe ko hari bamwe bo muri bo basigaye muri utwo duce turimo ibirindiro byazo mu Bibogobogo, ari natwo dukomeje kugenda tugaragaramo gucukurwamo indake ugitigira intangere. Mu rero abegere Minembwe bavuga ko ibintu bitoroshye. Uyu mutwe MRDP twirwaneho ukabugenzura ibi bice mu bihe bitandukanye wagiye urwana, aho mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nibwo bigaruriye ibi bice nyuma yaho birukanyemo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi FDL na FARDC ndetse na Wazalendo. Icyo gihe ingabo z'u Burundi zari zigizwe na batayo 3, kuko imwe yari ku kibuga cy'indege cya Minembwe mu gihe izindi ebyiri zari ziri mu Mikenke. Ariko uyu mutwe watwirwaneho wakubiswe inshuro ufata ibyo bice byose nk'uko bigaragara mu gitero kandi ingabo z'u Burundi ziheruka kugaba kuri twirwaneho mu Mikenke mu gace kahitwa Bokunji no mu nkengero zako cyaguyemo abasirikare bakaba 30, mu gihe abandi babarirwa muri 50 bakomeretse ndetse abandi 3 bakaba barafashwe mpiri. Iki cyari igitero cyagabwe giturutse Indondo ya Bijombo, kuko muri Bijombo bafite batayo zabo zirenga 4 nk'uko amakuru ava muri ivyo bice ariko aragenda adushyikira asoma asigura ko ibijyanye n'imyiteguro birimbanyije. Kugeza ubu rero nuko bihagaze mwabiriya bice. Mutama watubwira ibindi byabirenze kuri ibi twabashije kwakira hano. Nukuvuga ngo ngira ngo urabyumva neza yuko imyiteguro ikomeje, ariko noneho ikigaragara byatangiye gufata intera ku rwego rwo hejuru, kubera yuko ingabo z'u Burundi nyuma yo kugera aho ngaho zatangiye noneho kwinjira mu bice birimo abaturage, cyane cyane barimo barajya gukora amaperereza mu mago mu masaha y'ijoro. Igicuku rwose binjiye mu baturage, bagenda bagiye ngo gusaka. Bari gutekereza ko ngo M23 ndetse na MRDP twirwaneho bashobora kuba bari rwagati mu baturage mu mazu yabo. Ibi ngibi rero ni ibintu byatumye abaturage yegurira, bari gutanga ayo makuru, ariko nanone byatumye batangira kugira ubwoba bavuga bati ese baraza gucura iki, biraza kugenda gute ko bari buze hano kubera intambara ikomeye cyane. Kuko nk'ubwo ngubwo bivugwa ko nyine cyangwa bikunda birumvikana muri ibi bice ntabwo habura nk'umwana uba muri MRDP twirwaneho cyangwa se muri 23 aragiye wenda mu Kibari. Ibyo rero biri guhita biba ikibazo gikomeye cyane, kubera yuko Abarundi ndetse na FARDC baravuga bati ntabwo dushaka uwitwa umusirikare muri ibi bice. Ariko ni ibice nanone umuntu yavuga ko ibyinshi batabifiteho ubugenzuzi, kuko iyo M23 nayo hari agace kamwe ifite, n'ubundi rero ukabona yuko buri ruhande rufite imyiteguro ikomeye cyane kandi rukumva ko arirwo rwakagenzuye ibi bice. Urumva rero bishobora kuza guteza imirwano cyangwa se intambara ikomeye cyane, nubwo ubona neza yuko igisirikare cy'u Burundi aricyo kiri kwitegura n'imbaraga z'umurengera, niko navuga. Yego, kugeza ubu kubijyanye n'urujya n'uruza muri ibice rw'abasirikare, ese MRDP twirwaneho yo yabiri muri deployment? Exactement, iri muri deployment, kuko bakimara kumva ibyo ngibyo bahita nabo batangira gukwirakwiza ingabo n'ubundi mu misozi ikiza n'iyo ingabo z'u Burundi n'ubundi ziri kwerekezamo. Ayo mpamvu mubwira ngo rero isaha wajya kumva habayeho kiga cyangwa se imbarutso yatuma imirwano ikomeye cyane ishobora kuza kuba muri ibi bice
bya Sidekivu. Yego, kugeza ubu ngubu navuga ko bikomeje kugenda vyibonekeza ndetse binagaragara n'ibintu navuga ko biteye ubwoba. Kugeza ubu Demiap imaze gutanga amakuru akomeye mu Tama agaragaza iby'izasanambwe ziri gutegura. Wanyemera nkayabwira abadukurikiye, ubwo turagaruka tujyana ku zindi axe tubwira ibiri ko biragenda vyibonekeza. Nta kibazo. Kwigenekerezo rya 14 kwezi kw'icyenda 2025 mu kigo cya gisirikare cya Rumanga bugerere muri territoire ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru habaye umuhango ukomeye wo kwinjiza abasirikare bashya 7437 basoje amahugurwa ya gisirikare muri Alliance Fleuve Congo. Uyu muhango wayobowe na Major Sultan General Major Sultan Emmanuel Makenga, umugaba mukuru wa Alliance Fleuve Congo cyase Armée Révolutionnaire Congolaise. Kugeza ubu kandi bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko iki gikorwa cyafashwe n'uruhande rwa Kinshasa nk'intangiriro yo kwitegura imirwano, kuko AFC/M23 isa nk'iri kwitwara nk'igihugu gifite inzego ndetse zifite n'ingabo. Bikaba rero byatangiye kwerekana ko bafite ubushobozi bukomeye bwo kurwana. Kuri ubu rero amakuru yakusanyijwe na Demiap FARDC hamwe na CNR y'u Burundi aragaragaza ko nyuma yo kwakira aba basirikare bashya, uyu mutwe wiyemeje gutangira icyiciro gishya cy'ibitero bigamije guhangana na FARDC no kwigarura ibice bikomeye bitandukanye by'umwihariko biherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu muhango wabereye Rumanga, General Sultan Emmanuel Makenga yasabye abahawe amahugurwa kurangwa n'ikinyabupfura, kurinda abaturage no kwambara ingofero nk'ikimenyetso cy'uko ari abasirikare ba FARDC. Ibi byose ni igikorwa cy'ingenzi cyo guha uwo mutwe isura y'ingabo z'igihugu aho kwigira umutwe w'inyeshyamba. Muri abo basoje amahugurwa harimo abahoze ari abasirikare ba FARDC bafatiwe ku rugamba ariko nyuma bakemera kwiyunga kuri M23. Kugeza ubu rero Demiap ntabwo ibyemera nk'uko raporo ya Demiap ibivuga. AFC/MRDP yahise itangira gutegura gahunda yo kugaba ibitero muri Rucuru, Masisi na Nyiragongo mu bindi bice bisigaye, ndetse ikava muri bice kerekeza mu bice bya Tanganyika, Karami ndetse na Kisangani nk'uko rero amakuru abigaragaza. Urugero Service National de Renseignement y'u Burundi nayo yemeza ko AFC/MRDP iri guhuriza hamwe imitwe y'ingabo mu duce twa Bunagana, Rumanga, Cengerero, aho bari gukoresha abasirikare bashya, abasirikare b'inkingi Troops d'Ocon bazaba bagizwe na brigade enye. Demiap ndetse na CNR bahuriza kuri ibi bitekerezo bitatu by'ingenzi. Baravuga ko bari gukoresha ibitero bishingiye ku maboko menshi. Abasirikare bashya barenga ibihumbi bateganyirijwe kugaba ibitero by'imbere, offensive de repritile, guhungabanya FARDC mu buryo bwa morale, kwerekana ubushobozi bwo guhugura no kongera umubare w'abasirikare n'uburyo bwo kugaragaza ko AFC ifite ejo hazaza heza. Hari kandi kwifashisha abahoze muri FARDC, abafite amakuru menshi y'imikorere ya FARDC, bikaba rero biri gutegurwa mu buryo budasanzwe. Kugeza ubu rero biragaragara ko Demiap yamaze guteguza FARDC ko igomba kuba maso kandi ikaba yakitegura kurwana isaha iyo ari yo yose, kuko amakuru aharagaragaza ko biteguye. Mutama ndagira ngo ukomeze utubwira n'ibindi bijyanye n'ubundi n'aya makuru. Mu bindi n'ubundi rero ukomeze kugenda zigaragara ni nyuma y'uko kwa General Neva habayeho guhindura ibijyanye n'uburinzi bw'ikibuga cy'indege cyangwa se ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege cya Bujumbura Mekiyo Ndadaye. Yego, biravuga yuko noneho ubwo kiyobowe n'umusirikare ngo gishobora kuba kigiye gukoranyiriza ubukuru. Bizi ko iki kibuga cyakoreshwaga mu kibuga cyane kidwana n'ibya gisivili, kuko nka Joel Murabagaya wayobora ku rwego rushinzwe ingendo z'indege za gisivile ndetse n'iki kibuga cy'indege yacungaga ibijyanye n'ibya gisivile. Ariko amakuru arimo atugera aravuga yuko ahantu rwagiye kujya noneho harandinda ahubwo indege za gisirikare zizanye ibikoresho karabutaka. ngo warabyumvishije neza yuko iki kibuga ibyacyo byari byatewe n'ikibazo cy'indege ya Brussels Airlines yari yagize ikibazo cya tekinike cyo kumena amavuta. Yego, ubwo rero umugabo witwa Colonel Gervais Harerimana, umuyobozi w'urwego rushinzwe n'ingendo z'indege za gisivili n'ikibuga cy'indege wasimbuye Murabagaya, biravuga ko yahawe ibwiriza ry'uko agomba kwita cyane ku bikoresho bigiye kurandinga kuri iki kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye.
ibi ngibi rero bishobora kuza gutuma nanone n'ubundi binjira ibikoresho byinshi cyane muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko kiriya kibuga ngo kigiye gukoreshwa cyane cyane mu masaha y'ijoro, kizajya gikoreshwa n'indege za gisirikare. Ubwo rero ni ibintu bikomeye cyane, ndetse yewe si nawe gusa wahinduwe, kubera yuko amakuru dufite nuko n'abarinzi b'iki kibuga cy'indege bahinduwe bitewe n'ibigiye kuhakorerwa. Ibi biba ko bifite aho n'ubundi mu by'ukuri n'amakuru yinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birumvikana. Ikindi ni uko abasirikare bake ba AFC-23 batojwe batangiye koherezwa ku kibuga cy'imirwano, kugira ngo wabyumvishe yuko leta ya Kinshasa yatangiye kurekarama ivuga ngo izi ngizi zari imfungwa, ngo bagomba byanga bikunda kuzirekura mu mfungwa bumvikanye kurekura. Ngira ngo urabizi ko baherutse gushikana amabwiriza, amasezerano kamemu yo kurekura imfungwa, ikaba muri Qatar barabyemeranyijwe. Nyuma rero yo kuvuga yuko ngo bagomba gufungurwa n'imfungwa bagahabwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ngo bari imfungwa, ngo nibo bajyanye mu ngabo, ngo ntabwo ari abasirikare ngo bishyikirije M23. Ubu tuvuga naho ngo batangiye kwerekezwa mu bice bitandukanye ku mirongo ya mbere y'urugamba, nk'uko wumva Demiyape ndetse na Haniri batangiye kubivuga, mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyepfo harimo abasirikare bakomeye. Yego. Kugeza ubu ko bikomeje kugenda byibonekeza, wari kare nawe ndagira ngo tujyane utubwire byo byifashe gute? Ni ukuvuga ngo wari kare, yego, harimo haragaragara imyiteguro ikomeye, kuko nk'aba basirikare nabo bari mu bice bimwe wari kare, kuko imirongo yerekeza Pinga biragaragara neza yuko ishobora kuza mu by'ukuri nayo kuba iremereye cyane. Bigaragara ko kandi nanone aba basirikare byanga bikunda b'abakomando, aba basirikare b'abakomando bashobora kuza kuba bamwe mu by'ukuri mu baremerezi. Yego. Yego, kugeza ubu navuga ko hari andi makuru akomeye akomeje kugenda avugwa mu bubanyi n'amakungu, aho rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot yatangaje ko nta cyizere afite cy'uko naza mu Rwanda azasiga azahuye umubano umaze igihe waraciwe hagati yarwo ndetse n'igihugu cye. Mu kwezi kwa gatatu y'umwaka nibwo u Rwanda rwaciye umubano ushingiye kuri diplomasi rwari rufitanye n'Ububiligi, runirukana abadiplomate babwo nyuma yo gushinja iki gihugu kwifatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu itangazo yasohoye icyo gihe yavuze ko Ububiligi bwakomeje gutesha agaciro u Rwanda, yaba imbere no mu gice cy'amakimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Ububiligi bufite uruhare mu mateka mabi y'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. U Rwanda kandi rwavuze ko Ububiligi bwafashe uruhande mu makimbirane ari kuba rujya ku ruhande rubangamiye ndetse bunakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda n'akarere. Nyuma y'amezi 6 umubano uciwe, Minisitiri Prevot Maxime ategerejwe mu Rwanda aho azitabira inama y'abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga bo mu bihugu bigize umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha Igifaransa. Ni inama iteganyijwe kubera i Kigali mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka. Umukuru wa diplomasi y'Ububiligi ategerejwe mu Rwanda mu gihe anaheruka kwitambika umuhango wo kumurika igitabo cya Professeur Philippe Lenget ukunze kwibasira ubutegetsi bw'u Rwanda. Ivyo benshi babona ko kuba Brussels ikomeje gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kuzahura umubano wabo na Kigali. Minisitiri Maxime Prevot ubwo yabazwaga na Jeune Afrique niba urugendo ateganya kugirira mu Rwanda rwaba ruri mu mwanya wo kuzahura umubano waciwe, yavuze ko nta cyizere afite. Ati
birasa naho bizaba ari kare cyane kuba navuga ko kuzahura umubano. Ndagira ngo mvuge ko Bubiligi butashakaga ko umubano wabwo n'u Rwanda usenyuka huti gutya. Ni gahunda y'uruhande rumwe yafashwe na Kigali nyuma y'icyemezo cyayo cyo gutora ko abasirikare b'u Rwanda n'abayobozi ba M23 bafatirwa ibihano cyafatiwe hamwe n'ibihugu 27 by'i Burayi, ariko mvugishije ukuri cyanashyigikiwe mu buryo bw'amagambo n'Ububiligi. Uyu umugabo kandi yavuze ko kugira ngo umubano hagati y'igihugu cye n'u Rwanda uzahuke hakwiye kubanza gushyirwaho inzira z'ibiganiro. Ibyo avuga ko yagerageje mu mezi ashize ubwo yahuriraga i Doha muri Qatar na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungire. Yavuze kandi ko nta cyizere afite cyuko azava i Kigali hagenwe ba ambasaderi hagati y'u Rwanda n'Ububiligi. Ati ntabwo numva ko kuri iki cyiciro u Rwanda rwagaragaje ubushake bwo kubaka umubano w'ububanyi n'amahanga mu gihe gito gutya watuyobora ku gushyiraho ambasaderi. Gusa ndashaka kuvuga ko ntigeze mbyuka mu gitondo ngo numve narwanya u Rwanda. Nubaha cyane amateka yababaje y'iki gihugu ndetse n'uburyo cyakigobotoye kikiteza imbere. Ati icyo Ububiligi bwamye burengera no kurinda amategeko mpuzamahanga no kubaha ubusugire bw'igihugu. Niyo mpamvu twashaka kwerekana uburakari bwacu ku byo twabonye mu burasirazuba bwa Kongo. Mutama rero akaba ari ibintu navuga ko kuri ubu bikomeje kugenda bivugwa mu buryo butandukanye. Ndagira ngo tubwire ku bijyanye n'indege bivugwa ko FDN na FARDC baba bashaka gukoresha muri iyi mirwano. Bihagaze gute kugeza ubu? Kuvuga ngo indege cyane zirimo ziravuga ko zigiye gukoreshwa nyuma y'iyi deployment y'umutwe wa 23. Aravuga yuko hagiye gukoreshwa n'ubundi indege zigomba kuzana abasirikare baturuka mu bice bitandukanye na Bujumbura, baturuka mu Kisangani ndetse na Kinshasa. Indege zirimo kandi none izizana ibikoresho cyane amaautonome niyo bivugwa yuko agiye gukoreshwa cyane. Ariko kandi nanone ikijyanye na drone nazo zikaba zirimo zirakoreshwa zo mu buryo bugaragara rwose mu bice bitandukanye. Hari kugenda hubakwa amakontororomu agiye atandukanye. Mutama reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Murakoze cyane bwana mumenyesha makuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane dusoreze ngaha. Kuri wowe dukurikiye bwa mbere tufyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubatunganyiriza ndetse ukabashyikiriza ngaha. Hasta la vista.